Nje narabibonye n'amaso yawe. Cyo kintu Afata inkoni ku kibuga akajya ajya mu pastor ati tukango nyamara umusuru muzabona ngo gagurutse. Umuntu wese aragize video baye maso dukoresha uburyo bwose bushoboka. Uburyo bwose bwari bushoboka twabaye maso. Tugiye kubabwira noneho dusoza icyatumye dufata icyemezo cyo kumujyana kwa muganga ari nahaguye. Yego. Uyu munsi turi kuvuga iyi nkuru turi kuwa 4 mu gitondo, ariko ntabwo Gogo yapfuye kuwa 4 mu gitondo. Gogo yapfuye kuwa 3 nimugoroba ku isaha ya 3:30. Ku isaha ya 3:35 niho Gogo yitabye Imana. Dore uko byatugendekeye. Twari turi Kampala aho twari ducumbitse muri hotel. Kuri uyu munsi wo kuwa 3 mu masaha ya 11 z'umugoroba, Gogo nyine arongera twereka bya bimenyetso bya urwaye agerwara. Turavuga ngo c'est normal. Turasenga ko twajyaga dusenga bigata ko bituza akagira imbaraga. No bije turakomeza dusenga tukamureka kuko n'ubundi twari twarabimenyereye twe. Hari ukuntu barana ibintu barabimenyereye ugahora wumva ari amahoro. Bigeze mu masaha ya 1:00 ahondera nyine afatwa n'iyo ndwara isanzwe imufata, aratitira naga amaguru, aratitira akajya kubita amaguru. Turamutse tubisabwe dufite twagize amahirwe, hari amavideo amwe namwe dufite twamufashe akirwaye gutyo muri ubwo buryo. Ubwo rero byashyitse mu masaha ya 2:45 zo kuwa 3 z'umugoroba. Tabagatoka noneho byabaye too much. Ntibimeze nk'uko dusanzwe tubibona. Tubona byafashe indi ntera. Bike wibuke ko nakubwira ibi bintu. Yego. Urabizi byajaga bita bituza nko mu minota 10, minota 20, minota 3 gutyo, ariko ibintu bifashe isaha imwe, 2, 3, 4, 5. Yego. Tubonye bifashe indi ntera, turabati noneho iyi kesi ikwiye kujyanwa kwa muganga, irasumba ubwenge bwacu, kuko twabonaga ko n'umubiri umaze gucika imbaraga uko byamufataga mu kanya. Turavuga ngo rero reka tujyane no muntu kwa muganga, ariko tumujyane kwa muganga tunamujyanire n'abanyamasengesho kwa muganga. Duhamagara abanyamasengesho barimo natwe, tujya kwa muganga dukora akazi ko gusenga. Gogo reka mbabwire, Gogo aragiye.